Madoda umthandeni umfokamaqela bathi iGqokamelisha ze-Red Nation sikhuluma ngaye ke sikhuluma naye ke futhi sibabaza nje bakithi ukuthi njengoba kuyinyanga amadoda cha kwehliswe ke isandla bakwethu kungahambe nje kushawa abantu noma kanjani njengoba sike sakhuluma ke nawe sakubeka ke futhi esithombeni ukuthi kuye kwaba nendaba ke la ebekwa khona ke insolo zokuthi ke uye washaya ke umlandeli angazi ke noma becula ingoma yembangi yakhe kanjani le kwanongoma lapha zewavulelwa khona ke icala sithina ke sihlangene ke cha asikhulumi kakhulu indaba ukuthi ubani wenzeni ubani ushaye bani ubani wenzani sizothi kule nyanga yamadoda siyacela amadoda ehlisa isandla ikhali phansi noma bekuthiwa uyindoda uyambona ukuthi umlomfana womunye umuza umesabi akuvela umshayi nengoma ungakhuluma ngiyayithanda ke leyo namandla yebo shawa ingoma nje wathi usigwebo sentambo mfowethu mina uMessi weni lo ngeke alibone la kimi elidlalayo ngengoma ngeke alibone la lidlalayo ngalidlala lelo bhola kodwa la ngeke ake sizeke mfowethu umthandeni eyikhulumela yena Indoda madodi ngiyondla umthandeni okaManqele lo iGqokamelisha indaba eyiphika umshovu enkani kwabanenkani ngibingelele umhlaba wonke ngibingelela abasakazi uZindola noSisi uMdonto ngiphinde ngibingelela abalali bokhozi umhlaba wonke eParliament njalo nasesilweni samabandla libingelelwa umfana wasemdletsheni kodwa kwemdletsheni iGqokamelisha bafowethu kulezi insuku sizokhumbula ukuthi emaphepheni khona amashebezi akasabalala abethinta iGqokamelisha kuthiwa libeke umlandeli isandla endaweni yaNongoma njengoba bafowethu bengifisa ukuthi wonke umuntu akwazi ukuba umphaka enhlizweni yakhe ukuthi cha iGqokamelisha aliyena lowo muntu angiyena umuntu oyisilo sukela ngimncane ngomfana nje oyihlonipha ngeke ungithola lapho okukhulunywa khona ngaso isikhathi ngithola ezintweni ezinhle ezithinta into yaphambili bafowethu ngicela ukuthi umculo wamaskandi siwuvikele siwuhloniphe sisize intatheli singababhali bamaphepha singabalandeli futhi bomculo wamaskandi siwuvikele sikhombe ukuthi siyawuthanda futhi singamaZulu into yethu singamaZulu singadicilelani phansi ngoba ungasheka namhlanje noma ujabule namhlanje ubone ukuthi kukhulunywa ngeGqokama lidumile kusasa ngoba nawe indoda sokwehlela isinto njengalesi uthola ukuthi nize kuthiwa futhi elihela amaqhawe noma elinye lamaciko lehlelwe umshophi kwasuka nje intombazane yawuvula icala njengoliwe njengolwe umculo othile noma njengolwe umsakazi othile noma njengolwe umholi othile so bafowethu kuze kungabhebhezeleki izinto ezinjengalezi ukuthi abantu besebenzisa amanga noma besebenzise iphutha ekutheni bedicela amagama amaqhawe ase-South Africa phansi ngicela sihloniphane sonke bafowethu sikwazi ukuthi into engeyinhle leyo ngiphinde ngibuye lapha enyangeni yamadoda njengoba kwenyanga yamadoda nje bafowethu ngicela ukuthi sibe ngamadoda indoda-ke indoda yazi indaba zayo ayizazi indaba zabanye abantu kodwa yazi indaba zayo indoda akwenzeki indoda iqala into engeze uyigcina uma uyindoda nje uma ukwakhuluma yazi lokho okukhulumile usuzokugcina indoda ivikela umndeni wayo ivikela abantu besifazane ivikele ingane kule nyanga yamadoda futhi namadoda adinga ukuhlonishwa bafowethu singamadoda kuyadinga ukuhlonishwa ngizocela ukuthi singamadoda asihloniphane sodwa bafowethu ngoba esikhathini esiphambilini njengoba mina ngisuka emakhaya sekujwayelekile ukuthi uzwe kuthiwa intombi mayidlula ungakazi uzuyincokolise noma uyidlalise nje kahle intombi inelungelo lokuthi ithi kuwe uyayitshela kodwa mumva nje esikhathini sanamhlanje usuvela uze nje indoda yonke ithena indoda iyayitshela onke lawo magama lawo yiwo asimoshela ukuphila emhlabeni noma asesitadela ukudoda singamadoda siye ukuthi amanye amadoda ayitshela ngoba enye
indoda ngeke ngidlalise phela kahle singazi phela ngoba phela ke sesiphila emhlabeni wenkululeko asiyadlalisana amadoda ayodwa kodwa fanele ukwazi ngamadoda ukuthi unomngcele kodwa amadoda njengathi nje singomthandeni ngeke uvele usukuthi ngiyayitshela ungenye indoda ngoba phela ngeke ngidlalise mina ngoba ngidlalise indoda ngidlalisa abantu besifazane bafowethu enyangeni amadoda sicela ukuhlonishwa singamadoda la sihloniphe sihloniphe ulimi lwethu indoda yazi indaba zayo ngiyabonga shela tema Yindoda emadodeni.